Эти ювелирные украшения – гордость музея коллекционера Айдера Халилова. Айдер ага по крупицам собирает крымско-татарскую историю и бережно хранит каждый экспонат. Украшение он приобрел несколько лет назад в Кезлеве. Кезлевде бір еске бір ев, анда о евін полын кесіп, камин құрajak olganlar olar. O vaqtda көрселер, пол тикаран чурып башлаган, o полын бүтүнлөй чыгарып алган вақытта полын тубынден чурмалган бір ши. Найденные украшения были в плачевном состоянии. Реставраторам пришлось немало потрудиться, чтобы восстановить их внешний вид. Biz оларын тапқан вақытта болар демірінен қарышып, демір шилерінен бір жерде тұрайды, демір тотланған сон, бұларға да тикаран тесір еткен. Onun için бұлар епсі бір таш тайын, бір камок тайын, бір қатып қалған бір ши еді. Onu yavaş hepsini alıp temizledik. Көп шилер анда демірден болған шилер тотланып yok olup кетті. Bu endi күміштен olған için сақланып қалды. Изучив найденные в Кезлеве украшения, Айдер ага пришел к выводу, что они принадлежали зажиточной семье. Сүргүлүктен evvel сақлап қалынған, сон бошындық ремонт yapқан вақытта çıkan bu şeyler бересем bu vaqtda saqlanıp қалған bu şeyler. Bu кошелектің içine kapikler de var edi. Bu kapiklerin bakkan vaqtda 19. asırın sonuna olan kapikler çıktı. 19. asırın sonlarına yapılgan şeycikler deyip belirledik вот так вот. Вместе с украшениями в Кезлеве были найдены и другие ценные предметы, которые теперь украшают музей Айдера Халилова. Bir kaç yıl evvelse, bu şeyler tapılmasından evvelse, onun tamını bozgan vaqtda bu Kur'an подставкасы o vaqtda da bu uydan tapılgan edi. Mereket savutçığı da bu uydan tapılgan edi. Havaş deb yazılgan, bu da bu uydan tapılgan edi. Buna bu kıymetli bir şeycik, buna yine savutu eken, buna bunun içine yine saklangan. Bu endi ahayların kuşağı eken, buna görüyorsun, buradan kuşak. Bu endi biz dualık deyimiz, görüyorsun, bu dua. Bunun içine de görüyorsun, bunun içine bir çulçuk koyganlar, o çulga tikarançık aromatizator deyirler buğa. Çul da var edi, onun çulun biz ekspertizaga yiberdik, anda ne vakit onu koyulgan, ne vakit nasıl çul. Bu da bir güzel makasçık, görüyorsun, manikürni makasçık. Buna bu ya da peske ya da buna bu yerlerge asılgan hepsi ştampovka değil, bunlar hepsi kolunun yapılgan ювелирный bir şeyçikler. Buna bu aromatizator bunlar. Buna bu aromatizatorga batırasın, bunlar pustoteli içleri. Onun içine son kirip kalar nesi, son çıkarıp ne bitkende tikaran kokusu çıkar. Bu da görüyorsun. Kapavuşka deyler buğa. Bunun içine kulak temizlegen şeyçek buna. Bunlar bu endi apaylar tırnakların ya bir şeylerin temizlegen ot manikürni naborçık bu. Görüyorsun buna. Oymaq. Tıkış yapkan vaqtda yapılgan oymaq. Айдер Халилов ценит каждую реликвию, ведь в них хранится история, культура и дух народа.